Че это? Ты-то? Айда, Рабыня сбежала от влюбленного хозяина, и он теперь безутешен. Эта рабыня больше напоминает богиню. Чем не сюжет для романа? Занятный сюжет. Я уже говорил, этот разговор не для тебя, Лусия. Зачем вы... Ой, кошка! Когда вышла эта газета? Дней 10 назад. По-моему, Андре купил такую же сегодня утром. Да? В провинцию газеты приходят с большим опозданием. Я купил ее, чтобы прочитать насчет закона рожденных на воле. Это интересно нам всем. Мрачное совпадение. Похоже, мы пропали. Нам больше не о чем мечтать. Сколько газет прислали в Барбасену? По-моему, Санта неплохо придумала. Ну что это даст? Мы бы выяснили, кто бы мог обратить на нас внимание. Вот и все. Наверное, их много. Нет, Изаура. Думаю, нужно спросить в лавке у сеньора Жоакина. Он наверняка знает, сколько газет пришло и кто их. Андре попробует узнать, кто купил эти газеты. По-моему, Санта неплохо придумала. Ну что это даст? Мы бы выяснили, кто бы мог обратить на нас внимание. Вот и все. Наверное, их много. Нет, Изаура. Думаю, нужно спросить в лавке у сеньора Жоакина. Купил. Дорогие друзья, компьютерная группа работает как часть... Какой сериал? Периалың менен. Тайма ыйлайсың да отырасың. Ошончолук ыйлагың келип калса айт, мен сени азыр ыйлатып коеюн. Абышка, койчу. Азыр тиги бала келип кыздарып кетет да, Абышка. Эй, бәйбіч азыр үй бүлөлүк лото баштана тошо башталып калды, анан мен эмне утканын билбей калам азыр. Кел тур. Бүтөйүндө эле калды, азыр Хулия келип алып кетет тиги кызды. Болду, каяктагы Хулия мулия деген сөздү да айтпай. Чык ол катыңды кыл. Бар. Сериалды да чоң көрсөтпөйт. Өмүр бою лото ойнойсуң. Утканың бир өчүргүч уттугуму? 10 жыл болду лото. Жерге кирдесиң. На диванчик. Ну что ж, дорогие друзья, заветный мешочек у меня в руках, и я объявляю о начале первого тура. Начнем. Поехали. Номер 66. Номер 66. Алтмыш Алто. Бар. Так, продолжаем. Номер 88. Заломайся, китинг бар. Номер 14. Номер 14. Монтер. Бар екен, бар. Ой, üçөөсү чыкты. Кудай. И мы продолжим. Номер 62. Номер 62. Алтмыш Шейхи. Лидирует 5 билетов. Бар. Баламы көп кешкечен аралаштыра тура бересиң бе? Так, номер 82. Номер 8. Не дейін. Ал менде бар. Лидирует Так, балам, албайсың мен. Ал. Мешаем хорошенечко. Номер 63. Номер 63. Алтмыш Шейхи. Лидирует 38 билетов.
Наши поздравления. Давайте поздравим первого победителя. Номер 66. Номер 88. Номер 88. Номер 14. Rahmatlı bırgı bereke versin aylanayın. Ay takayım çoğunan versin. Номер 62. Дорогие друзья, мы разыграем... Ой, ты çıkmaymışım bir yaktan. Çolta olmayayım ne utanıp nasıl bilip olayım. Kılıcı çıkarmaz mı? Çekil. Ну что ж, дорогие друзья, в День Святого Валентина 280-й тираж 3 автомобиля Volkswagen Golf 3 специально для вас. Ну а теперь для вас поют замечательные певцы Назми и Ислам. Ваши бурные аплодисменты. Bırak! O kız ayvaymadık ben de utkandı bilmeyi kalmadı bataklık kana o uzurayı kepir olga düşe. İlalay. Uttu bay. Uttu. Baybiçe! Ay baybiçe! Uttu bay Kuday verdi bizge baybiçe Kuday verdi. Uttum baybiçe uttum. Ay! Uttum! Uttum! Uttum baybiçe! Ay baybiçe! Baybiçe! Ay aşkım! Ay ver! Ay baybiçe! Televizörden uttum aldık! Uttum baybiçe! Uttum! Ay aşkım! Uttum! Aşkım! Uttum! Uttum! Yemde uttum! Yemde! Sen jalta olup uqpay qalmadın mende utqanımızı. Emden sorasa da uttuk da baybiçe. Uttuk. Baybiçe uttuk. Ay uttuk baybiçe. Uttuk baybiçe. Uttuk baybiçe. Ay koya. Taraydası. Göz kulağımı unuttun mu? Kulağımı unuttun mu? Nasıl bulmadı? Ben çaldım. Berkeyim. Berkeyim şu. Televizyonda bana otursa bile. Lata çaldı. Uklar mı? Ay! Lata çaldı. Sen alacaktan ne kılıp durasın? Sürekli kesmetmeyim. Ne kesmetasın? Aksa tölemese kesemin de. Ha git tölemeye koyup dur. Men tölemem yok. Men. Hayır nege? Aksam yok da. Ya. Aksam yok. Hey cindi. Oy bu senin evinde. Men memleketlik kişisiyim. Atam ne olsa da kesemin. Yengine kara жерге kesesiz mi? Ay baybiçe. Ay baybiçe. Baybiçe. Ay baybiçe. Ay. Ay.
Ay valla gel bir tane ver. Motora gel bas. Ver tekrar be. Yemin ettim. Jindoq. Televizyondan aytib atkan. Anan geldi bu kararı sözünü olan Hüseyin dedi. Hey mınday kılalı. Dedim bitelde öğrenemez mi? O şiyaka varıp telefon çalmaylı. Anlamızı. Gittik. Çocuklar. Kayakka barmaqlar. El bargan жаққа барабыз. Hay gelin bala. Hay gelin bala. Ortanı şorun katı. Ay taşta çaldırıldı. Al davalama. Ay al davalama. Mınday al kaşka hayattan tiyi var. Sen süröple ot cürüm be. Oto. Otandım bana sen ağzın. Seni. Orta benim bu. Oy yeşil otan. Arasan. Yeşil yeşil. Jatoga ilana.
O sen jönüle jatıvermey. Mana oraki mas bolsaң da kişine paydalı iş kızın. Eşekten ayırmaz çok atan. Osura senin. Men sizlerle kazıkmın. Alo. Bursi günü saat 7'de barib qilamiz. Davay, gutgula. Bursi günü saat 7'de. Qancha so'm beramiz? 10 so'm berasiz. Rahmat. Так, следующий. Qayerga chiqasiz? Bilesda kotdi. Kotdi bilesda. Ay kızım beni kırıp koyça. Bizge de gel. Sroçno çalıp alış gerek var ona. Emne başqalar sroçno eken. Очередке turmuş. Hay очередingni qo'y. Bulutu aldı. Emneni? Oşonu biliş gerek bo'latmaymi? Oşonu biliş gerek bo'latmaymi? Biz ochiret. Makul bo'ptur degi. Qayerga chalasiz degi. Qayerga olma qara. Qıtırga. Bizne chalasiz. Eshimqarov qavji Qiyazov qav. Uy bilelik loto. Tak, loto. Gengiz. Çal. Çal. Çalamın kızım qaraşı qalaslap qara. To'xtamiz. Şaşma. İyi minaki antena çıktı. Geliniz. Ordunuzda jılbаңыз. Oy jılbay. Alo. Salamatsınarmı? Bu men arıqım. Men lotodan utup aldım. Ya. Loto çalmış de. Arık. Ya. Loto. Ay tartmay kalmadı mı? Ay tartmay kaldı. Meske açmadım bile ordunuzda jılbay durmuşlar. Telefonu hiç bana yok. Annenler şalgar bileli. Şalgın alыстay. Ayaqa varıp qayra kelgençe qancha vaqt ötedi? Ama çekmeyin dönette 2 gün yesin. Ya qayra çalıp göreyli. Yok. Ayamska. Buna u el jurt tuğra aytıp. Gittik sarga. Ya gittik atalı. Ay kızım. Bu bitelik dege jarabağanı okat eken. Bir de tartata tanga olur. Bir de tart. Hayran tölezen akça. Yana kendine ne? O beko, bu ne? O ne? Bir sonek. O şu öldü ala. Ya bu ara kılıp. Öyle koyuyor. Oy. Bu ertegünde geç kılmay. Astanapkaga jilalı geçip kalmaylı. Avtobusunda gelir mal болып қалды. Jür avuşkanda. Basal. Ay şunda.
Sen hemen uygo göz saldın. Ova. Toğuka cem salıp koy ya. Oy cemdi bilem kayakta ekenim. Bas aşkım. Şurada enteleylik. Teşekkür oldu. Makul mu? Salıp koyup koyuyorum. Kayındırıp. Atağın o. Pişirip koyayım. Ayaktağı yok. Ne seni söylemedin. Makul eme. Aman tur. Boptur bükürgem. Aman tur. Yaxşı tur. Yaxşı mı? Жақсы ol. Gel Beybiç. Otur. Oy apa. Men kızıma bantik ala gelmezçi. Meyli. Çakır. Ne dedin? Ne olup ketdi? Janağı şaharga baratpaysyň mı? Menin oğlum 2 yıldan beri gelbeyt ayılga. Televizorda işteyim degende kıldı ele. Sen o jaka barasың da. Eme oşul jaka barabız da. Mınday kıl. Mına örekeni uyga çürük aparıp kele koymadın mı? Oşa amanat. Oşa balama tapşırıp verip koyçu. Makul berem. Azıram koyatı. Emnem. Oy beriniz. Kula ayırmadı. Bana mı jürgen atpayı? Mına bu adresi. Uşu menen tavasın. Makul e. Tanısın da bayağı. Makul eme. Aman turgula makul. Şulda. Doktor unutma ya. Bayım. Taşlar. Ha. Ötüge aman aytım. Üzüm kalmasın. Kızıl gül caynağan Ömür degen bulbul bakta sayrağan Ömür barda ökünemezden oynop gül Ömür ötse jaratılbay ta kayradan Oy ömür sen çalkıp jatkan güldöysün Bir de ömür salkın sokkon ajeldeysin Kalagança paydalama bir gidey ömür sen Kolda boyu